Leo hii tumeamuru ya kwamba Wizara ya Ardhi wakiungana pamoja na county government pamoja na idara tofauti tofauti za serikali ambazo zinahusika na mambo haya, tumesema tumewapatia miezi tatu waingilie mambo ya Embakasi ranching na wahakikishe ya kwamba wananchi wamepata haki yao na wamepata title deed zao. Nĩ mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta kũruta mũkana ũyũ kũrĩ arũgamĩrĩri a kambuni ya mĩgũnda ya Embakasi Ranch, ũndũ ũrĩa rĩu atongoria a kambuni ĩno maiyũkĩtie gũtigĩrĩra amemba othe nĩ megwatĩra title deed ciao. Thoita Mwangi nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kambuni ĩno. Pale tunaandika, ukitaka kujua namba wale wamefaidika. Pale kuna watu wengine wameambiwa anje kesho, kuna wengine ambayo watafaidika saa hii. Kuna wengine wako na ile site visit. Hakuna cheki inaweza shukuliwa hapa mpaka alete wale wako pale. Survey ile mkubwa anaitwa survey liko anaitwa pale Nyika, ndio tunaandika ndio asubuhi. Tunataka tuendelee hii sababu tuko na haraka, ile siku tumepewa ni kidogo. Akiaria hĩndĩ ya kũruta mũgũnda wa gwaka thukuru ya mũingĩ, Thoita nĩ araugire nĩ meharĩrĩirie gũtigĩrĩra nĩ mahingia rĩtana rĩa mũtongoria wa bũrũri. Leo tulikuwa mambo ya shule na tujua watu wa area hii. Sasa kutoka kesho nimeaja doa kwa doa. Tumekubaliana kama umeleta karatasi mimi nitakuja kwako. Kama yabana kuja na tuma mti yangu. Sawa? Tuko kwa doa na kwa doa huwezi kuanza kumalizia hapa. Kuna wengine mpaka tuende kwa site. Mũgũnda-inĩ ũyũ gũgwakwo thukuru wa mũingĩ na wa secondary, arĩa nĩ iria igũteithĩrĩria aikari a mwena ũyũ. Ngĩribotera Kameme TV, Njeta Wangũ wa Kanyi.